Nong ya kada kuda. Nong papu. Salam salam alaihi salam umat wong Islam mului kabah karo upa sapa upah main ing kota sapa tuku lawuh tinggi mam ning kota apa lauwe kocok sawi umat karo bayai ya la terjan saka kiri ya la terjan omahe liyane kene umaku mek tanggane wong etan gunung umaku mek tanggane wong janur gunung Ari tanggane pasamian mah umak kemungkinan kan jadi tanggane pasamingan tanggane wong Surabaya kok sapa gati tanggane wong Mujaga pasamingan macar ini atuh wong Kecamatan Mujaga ya panjane kok garane Munjungan Pak Boe ngageni kula Suta ricik nyambut gawe urung kena bayi cilik dititik enten apa nih? Kota galak sapa jenenge ninane tuwek. Sapa mboke cilik dang tak kentang. Iyalah turjat. Turjat tanggane kae paicat. Omahe ning kidul gunung. Jarake uri-uri. Ora kena sing jajan. Omahe ning kidul kono. Kidul kono tanggane sapa? Sapa sing jajan? Omahe ning lor kali. Kali jenenge sapa? Ora kena wonge. Omahe kok ning kono. Yen tebakane omahe wong etan gunung, tebakane wong lor gunung. Enange kabah uri-uri. Dadang tak kentang, dang. Ilu yala turjat saka kono yala turjat kene nggone Pak Cainal kene lha Pak Cainal kemene panggul sing genah sing unggul jadi atuh yo jalang ngene basa miraja nyone datang tak dang tung cet lah yo ucak nya genah ucak kene tanggane Sutawaru ucak lemang kok panggul kula kene layak ale patah bakal sopi nyatu tanggane kek anu biyen yo ngono ya tanggane karo biyen kowe ndek anu ngono nyanyi dari tanggane Pak Sopiran ya tanggane Mbak anu Sutawaru ya nah yo ngono tuku pilih babu macang tanggane Pak Sopiran macang yang tebu di tanggane Pak Sitik macang pasana macang sapa nyatu Mbak Menati mah macang lho macang nyatu wong tanggane macam. Saka lho kuwi. Ya kan saka kota tanggane kuwi. Nyatu wong Surabaya kae karo Babayan. Macam Babayan, tapi di enten gembire iki kuwi macam. Dua ling gembire macam. Macam lho ya kae prosari ke sakali ngono kae. Nyatu yo kota-kota niku lho. Mbah Saka macam. Terus bulu macam lho terus pucuk yo omah. Ya kok pucuk saka Saka kuwi. Mbah, mau suwi macam. Ngasar macam. Macam sar. Bakul bakso macam lah. Bayi. Bakas mau macam dulu lah. Mbak Kasinah macam dulu kudu lah. Jatuh sakal wong laut jalan lah. Gagal main mujang ke yang gemiring ke ini bangun. Mungkin nak bangun pucang ya. Mana main pakal pada donggala ini kono yang ora kena inane rawal. Rawal je mang lawe sabel, je mang tumat-tumat, lawe kodong kas bece mandani kan kena. Soko nek jang kae yo kae. Ya iya dah, betaku niku. Mbah Suto memam. Iki kan Mbah Suto nang tanggane Mbah Bejo wae niku. Mbah Bejo main ndi yang munyang kok lah. Mbah Bejo main menjuang dalam macang. Mbah Bejo galak kok dia macang ya. Mbah Bejo main menjuang galak cuman dak sakit kan. Minyak munyuk.
nyuk sak. Kanyuk ya kanyuk tagane kono kaya. Macang nyuk lah. Menyerah kena tagane. Sai man lu macang man. Bujine nek painuk macang. Ya nek painuk macang. Painuk petak lu macang tu. Tane botak macang. Bila camatan Itan Gunung, camatan di macang. Ya kita Gunung ya bubuk kae. Macang. Adik kene lan kacu kali macang. Siapa le macang kocok dingin. So macang ni kembali macang kali yo pangeran. Baik, ada batak pada sangka ni. Kira kali macang. Baik macang. Kalau pada lem dicak kalau macam. Baik gantan muka di macang. Yang ni kan muka di macang. Tambah sening panggul macang. Kau panggul ngetan macang. Ini ada kenal kau panggul ngetan. Dia mulane ya zamane borawari ya mucang macang. Macang ini ngetane anu kudu macang. Berlalu ya macang. Bacaya macang, basuto macang. Halo macang badipar macang. Badipar macang. Halo bagai. Gani badito ni macang. Ini jadi kena ini badito ni tukang nyubuk badito ni tukang gendong rincing. Macang lu serak ni kudu lalu biah lagai bau serak itu kai tengah. Tukang ke dinang lemu macang, sudah sapar kono kai macang. Tani kai sapar macang ya. Kai sudah sapar macang kai. Gani bahasa ina macang. Kita kai bahasa ina ni macang. Mana itu it macang it. Yang dari tanggane nah Yasir macam, lagi Yasir macam, lagi di Kapli macam, Blitar macam, nyatu kota gak macam, kata ni cak citinge, bakal toyo macam lah, iya ni kau ni itu kau tengah macam, macam lu to, ono, to macam, nak kata macam, ini nak kata kali ni pon, kini lagi paling pon dah. Ni kali ni nak kata laki paling pon macam pon. Pon baru macam, baru nak pon macam. Nunggu sudah negara ni kena macam. Apa jangan mungkin ni? Hanya apa mbok? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa kana hakim. Hakim memang enggak kau tak kok. Malu sudah dengan hakim. Hakim macam. Bingung. Hakim macam. Makan Pak Bu, Pak Pres makan. Lagi lembar rebu macam lo ya. Lembar rebu yang kono macam. Ni kini masa ikbal pagi macam. Gambar macam, balik songo macam. Anggur balik songo naruh kena macam. Dan kaya ingin tu mana balik songo. Jadi balik songo ke macam. Bayai macam. Ni di kurang macam tu. Kata ni dibengkai kau macam lah. Dibengkai kau lah Pak Bubur macam. Duit ke berapa kubuk. Ramai. Dah nak cikrak macam lah. Kau kira kau panggul macam. Dan galak macam. Dan menjang itu ke macam. Nenek pucang berapa macam. Tak ada mur macam mur. Macam lumur kai bang bayu. Bayu wali songo macam. Nami surah sapar bayu macam. Mbah Suto cacap macam. Nami tagani kasamingan macam. Tun galak kalau macam lah. Dah liwat ning kali kuna kain bicang kain kali lek kota liwati Surabaya macam. Ya, kata menjam mana kene mucang macang Pak Bu. Ngali Surabaya nang cempoko, tahu, Pasar turi ki ngono Pak Bu. Layak ya. Layak. Iki sego sepe bakal 15 pagi, dari warak kene. Nunggu isik entek kalau ping laki warak belum kena. Yang sego ping batak 30 ning pasar iki, Pak Bu. Yang ngono kaya yo. Iki kau ngendi yo? Bagi Pak Suto baru. Kita ni
anu kan tane basinto macang. Yang takan basinto mujang macang lah mujang sempit lalu bah. Ngomong gemiring macang basinto gemiring macang. Macang mamlu pur kudu mamlu pur macang. Ratum gane gemiring macang. Kai gemiring macang. Wo, sampai pudi pagul macang. Wo, pudi wo macang. Ini tu kuya ekonomi lo wo, pudi kali yang dibaca. Ini kena ke. Ya subuh ni wo macang. Nekat macang, ya nekat macang. Maya tu akas nan macang. Gane musim macam tu, gane gane nak suta wal macang. Atu gane nak kasih macang. Gane padi mani macang, gane padi macang. Pun macang, babun macang. Dua pun ni Surabaya mana yang paper kalau nak ni mudang. Nak pia kalau macang lah. Ini jadi kenal lah orang pia ni mana kaya. Itu mana ni yang kota-kota macang. Jangan kau kono ke oleh ning kocang. Jangan kono oleh ning kecangan. Jangan kono oleh ning bangun. Jangan bangun macang. Bangun sambil macang. Bangun itu gunung macang. Bapak ni mam tepudi, yang tepudi macang. Ni ke tahu saya wong kene sik ning gemiring macang. Ngate ala kan gitu. Lah. Nek pati jangan kau kono. Ngate ya nanti pari ke aku kulo kok sembrono ya. Mbah, yang pudi bah. Mbah kulo mam, zaman mbah kulo macam. Yo. Metame depan. Metame sampai ke Klongso Kota Galak. Ana itu ning gitu gunung dari yang kali biasa. Macam. Yang kali Pak Yayu macam, Yayu macam. Bayayu, alu macam. Alu bacoyo temputi macam. Betul makan, Pak Pris. Nak tengok apa jangan makan. Kalau main jelma lu bah. Bah, main jelma wan lu. Apa sama lagi? Apa lu ngape mati racun. Menake ngape kerja. Juali ora kena. Ora ning ngape tu. Baik, cocol ora kena ya. Baik cocol tadi kuku apa lah. Tu acal dan toko-toko ni macam-macam. Aduh, ane ngopa-opa ini kalau. Entah kau ni kau opa-opa. Bapa co macam. Ni bapa mes macam. Ya bapa kasma kan biar dia kan macam-macamnya. Dia yang belum kabel aku nak ke. Banyak biar aku tu nak tu biar macam. Macam. Jadi, orang yang menjadi tuntan tu bicara macam Jalil macam. Jangan nampak ni ke macam. Gua nampak ni ke Pak Lumbu. Macam lu. Buah sopol macam. Buah soto baru macam lah tempat sana Pak. Sulam macam lah. Yang pun di Pakutan macam. Dan durian macam. Durian cangkuang kok. Dan pojuang macam. Mah dia bang. Kita siapa we? Bayi ciri mah dia. Macam. Orang sekolah kok macam. Sri Dewi ke Dewi macam.